last semester na limi graduate sugi din le tips chungku chi ba ko institution la te hemanga chi last semester azumbe yebdadi azumgi tips tisu thobra ma tup sini te ani be odolunga chi graduate ju chi mola te anale documents ane be ya ngai cv update be go velo ngai documents ani mindulo certificate ani mindulo ane chebe ya miss civil engineer gyara luku zambo shunila te daridi ngai tungkuchila na basulu la ani last semester na limi graduate sugi din le tips tungkuchi ba ko institution la te hemanga chi last semester azumbe yebdadi azumgi tips tisu thobra ma tup sini te ani be odolunga chi graduate ju chi mola te anale documents ane be ya ngai cv update be go velo ngai documents ani mindulo certificate ani mindulo ane chebe tigola nga chi hemade te ani madini gi din le ngai tips chungkuchi ba ko institution la analu nga chi last semester mola ngai 5 months na jai te 5 months na lu gadive gachira prepare beni na na basugi te ani thungkuchi na basugi dongal ni shuni the first month the build of bawachila nas last semester mola the first month the build of bawachil ngachi cvd update binela the last semester na lu ngachi the internship ya zo be ngachi presentation gi time na humata na mo te ani bewdulu ngachi cvd update bini imela first month the second month the bewaching ngachi project beumba thimola yanching research project beum yanching ngachi construction gi anale for project be do te ani this portfolio resume zonila second month na bewaching imela the third month the bewaching ngachi documentation this gara resume zonila internship be watching and this documentation the certificate this gara revision ila file china resume be dambe imela chebe te hanale ngachi fourth month na build out jo watching ngachi soft skill da tele anidi ngachi technical skill this short skills courses this ani this habgula anidi kachi mola watching revit imela AutoCAD State Pro ETABS Microsoft project and this habdige be ready be jagos chuni tuba te ani this di achi field na have the very important is chuni la tenga chita to special hub mid di anale di around 10% this chamching achi field na use be do debeu the lu mam ngachi ki so ani skill da to AutoCAD da ani this di frequently atra use be ani di mapalera go chuni skill di tuba the dizumbe ranga chi soft skill mola soft skill di very important the ngache chi di ngache anila interview na jodalu ngachi for example ngachi skill di amchi du imegala ngachi skill andi du technical gi AutoCAD garage ngachi technical degree mola ta ngagi ani soft skill la communication the teamwork di amchi me te ani beodalu ma interview na jo tele ani beodalu magi skill di amchi debe the express be misre da ngai communication that's low in the imga te hani be odolu ngachi gi job interview ya fail jona te hani be odolu khon mishi bate te hani bindegi dende gola khon dende soft skill da ngachi technical ani dende te ngachi gi skill di ani mam ye mola soft skill di mam ye debe da ani ngachi gi ani AutoCAD da the field related engineering gi di achi low ye do ji bawachin field na hebda laha tong la dile anelo they'll have so 1-2 years na lo experience you'll have so they would actually lahat on the ani bindigi ngajigi tatulera build bidigi be equal be zo shuni last semester have the more the equal zo the ready be dinila analo mega the darunga yeni gachulo the to last semester ge dele chamchi I labdulu last semester ge dele chamchi me langa chi ani di ani I labdulu ngachi ge ani tanga graduate jui chaila da graduate jui sai devada ani di ngachi convert bitago de ngachi engineering bin di mo ani bitago da 5 months na khugi 5 months na lu ngai documents amchi update bin me ta ani di ngai 1 week na lu convert bitago da Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday se 5 more the first di da ngai cv update bini the project portfolio gani bini tele third di document collect ngachi ki project portfolio
kalik bini dele analu soft skill da dele technical skill disu short courses disu bini mela lastly ding achi gachi bini mo laujin achi interview prepare bini la analu gachi ra ax beonga mola gachi beonga ase mappalera khung disu tell me about yourself silang first na mola te an disu kadibina te an disu gara habdi gibe gara documentation disu lesson bidi gibe ebdo jibo achin te now na se graduate joji apply be imigala te anzumbe ready besha te anbe bewachin 100% na basugi success thiongo si junila te anbe be graduate jumi disu ya ngai 5 days na lu tatu ani zodu zumbela ani be na basugi convert be di d na lu re chu digi be ani be di biru tup si juni tu bola te bada ngai ani 5 month re gachi besha jo mo lawachin ani di over ani gachulu da chi di pecha lab go imela chi so so field ya lab be go ani do to lu chi side by side lab ni le month na chu chi issue ni la te graduate jujim le di focus ti ani chi cham china de umina te ani do to lu per day na de so do si ani de tu bola plus da ngi video di le jum du se no do je ba wa na usi la fini facebook page follow like share bina le youtube ye te youtube tiktok ye si ni la ana lu subscribe follow chi bina si ni las kare chela